Jangan begitu jadi orang mah. Subrek atuh. Jangan cuma nontonnya doang. Yang ikhlas jadi orang mah. Temen kagak ngerti banget dah. Udah tahu gua begawe. Masih aja nebeng-nebengin parfum. Mereknya nih Kimi Joy apa si Enjoy lah. Tapi nggak apa-apa lah. Hitung-hitung nyambi, kali aja ada yang beli. Udah ngelapin, udah kelar. Lah, si bodong no. Ngapain sih kemari? Nah, balak dia mah kalau dia juga bodo amat. Weh, Nawi, lagi ngapain lu itu? Lu dong. Ini nih, parfum tuh. Gua ditebengin sama temen gua, kali aja lu minat. Coba sini gua endus. Endus, lu kata kentut, endus. Yang ngapa sih gak boleh? Sombong amat sih. Ya udah lu mau yang mana tuh? Ntar dulu ini lah, gua pilih lah. Nah ini. Tahu aja lu parfum bagus. Lu mari bayar. Lalu. Tuh. Ya udah. Udah ya? Ya. Kasih ya. Ya. Awas lu, kagak enak nih parfumnya. Ya. Gua bacain menu. Cobain nih parfum. Set, parfum apaan nih bocah? Gue dikasih. Baunya tenguk begini. Awas biarin gue paranin tuh. Woi, sahabat si kepet, parfum apa nih? Jual. Ngapa sih lu dong lu? Datang-datang marah-marah lu. Kayak anak buah kidalkok lu. Nah ini parfum, bau banget tenguk. Parfum mahal itu bodong. Mahal apaan? Nih, tuh. Set. Iya ya. Mau bahas tenguk dong ya.